hermano, hermana, allin hamusqa kaychik kay programación escuela sabática yachay wasiman. Noganchik Diospaj palabranta kicharispa kasun, maychus kay escuela sabática parlarizan kay semana tata Diospaj munayninmanta. Ichapis noganchikqa desanimakunchik, ichari mana kallpayuq sientekunchik, pero tata Dios mas k'awanchik, runa masinchikta parlapeaspa kasan, sapa ukninchik ñawpajman thaskirinapaj. Chayrayku imaynata Dios noqata sayarichiwan watejmanta kusikuyniyuq kallpachawan kikinta noqapis qanman niyta munayki munasqa hermano hermana runa masiy pichus uyarimuspa kasayki qhawarimuspa kasayki kay programacionta. Mark'ay kachun kay p'unchaypi qankunapaj kusikuspa Diospaj palabranta estudiarina kachun. Kay semanapi noqanchik repararqanchik lección número 12. Maypitaq parlariwaspa kasun ichari maytaq ninmi ajinata. Mañakuyki gloriaykita rikuchina waykita. Kaypiqa Moisés parlarispa kasan piman tata Diosman. Mañakuyki nispa glorianta payman rikuchinaykipaq. Kay lección número 12 rikuchiwanchik imaynatataq tata Dios glorianta rikuchispa karga tukuy clase milagrusta tukuy imata ruaspa ichari entonces parlarispa kasun Diospaj munayninmanta maypitaq kay munayqa mana comparakuyatinchu nima munakuywan ichapis noqanchikni suma munakuni wawayta gozayta mamayta nispa ichari sin embargo tata Diospaj munakuyqa mana kikinchu porque payqa mana saqewanchikchu llakitenpopi porque payqa noqanchikta kallpachasawanchik ichapis confiakuspa noqanchik runa masinchikpi chayqa paykunaqa fallawasunman ichari pero tata Diosqa saya ladunchikpi meresektinchik ma meresektinchik munasqa wawqi masiy. Chayrayku ninka lección de escuela sabática ajinata. Kicharispa kay libro de Éxodo capítulo 33 versículo 7 ñawpajman nin imaynatataq Dioswan tinkukuna toldota ruaspa kargapi Moisés ichari entonces tinkuna toldo ruasqa karga yuyarispa kana imaynataqa kay ñawpa leccionespega rikorqanchis kay Diospaj llaqtanta pueblo de Israel nisqata paykunaqa uqharispa karqanku hatun becerro de oro nisqata paykunaqa tata Diosta hina payman alabarispa kasanku glorificaspa karqanku ichari tata Diosta sonqonpiqa llaki sonqowan nirqa Moisesta hawa rikuy Moisés llaqtaykita nispa reparanchis imaynata tata Diospis tiyarqa derechon phiñakunanpaq ichari selakunanpaq chayrayku manaña llaqtaychu nirqa payqa Moisesta nirqa llaqtayki imaynatataq karunchakun noqamanta nispa kay kutipitaq Moisesta rikuchispa karqa toldo tinkunata Moisés nin ichari toldo apaspa hanqaymanta hawapi sayachimurqa chayta suticharqa tinkuna toldo nispa pillapis tata Diosta mask'aqqa haramanta lluqsispa rej chay tinkuna toldoman rinan karqa tinkunankupaq ari munasqa hermano kaypi sut'ita niwanchik imaynataqa Dios maychus karqa tabernáculo tienda principalqa nisqa Moisésman haku riy lluqsi toldo tinkunata ruwamuy hawapi mamunanichu chay toldo tinkunata kay wawasnipaq chiqniwasqanku latunpi ichari noqaqa munani hawapi chayrayku chay maychus kayqa tabernáculo munasqa hermanos maypitaq tata Dioswan qusqa llaqtaqa kawsakuq manaña munarqachu payqa nirqa chay hawaspi tienda hawapi ruwamuy nispa chay kikintataq Moisés uqharispa karqa toldo tinkunata imarayku kayta ruwarqa munasqa hermanos entiendena tiyan también tata Diosninchikta porque payqa mana huchasapaswan qusqachu ichari munarqa kayta sin embargo pay perdonaspa karqa tukuy wawasninta
pero presencianga santo carga. Chay presencianga mana chahrukunmanchu karqa kay wawasnin pichus contranta qusqangu. Pikunachus kay chawpinpi oqarispa kasqangu imata, becerro de orota adoranakupaq. Entonces chay wahlanten lugares pega mana tata Dios kanmanchu. Chayraygu tata Dios nirqa Moisesta toldo tinkunata hawapi ruamuy, ajina kikinta ruasqa. Moisés nin Dios palabra pega kay versículo 9 nin tinkuna toldoman Moisésqa yayguqtinmantaq sayasaq chay choqo phuyu chay toldo punkuman jurayk'amurqa. Chay phuyu chawpimantataq Dios tata Moisésman parlamuq. Moisés rinanpaq chay toldo tinkunaman phuyu ichari yanapaspa karqa, acompañaspa karqa. Chay p'unchay jurayk'amuqtinmantaq Israelitasqa tukuyninku harajninkupi punkunpi sayananku karqa. Diosta yupaychanankupaq paykunapis. Paykunaqa quedakorqanku ichari maychus karqa tienda toldongu wasi ukhupi. Moisés lluqsirqa maychus phullu acompañarqa mana nima ruphay, pero paykunataq pichus tiendankupi wasinkupi quedakorqa punkunkupi sayananku karqa. Moisés yaykunan kama kay toldo tinkunawan maypichus tatanwan parlarikuq karqa. Entonces paykunapis nin Diosta yupaychananku karqa. Kaypi cuentago kunchis imaynatataq tata Diosqa mana gustanchu kay hucha idolatría wasanchay ichari. Sin embargo wawasnintaqa payqa mas aqirqachu. Sichus aycha runa kanman karqa tata Dios chayqa ninman karqa phiñakunman karqa ripusaq manaña qankunawanchu kasaq nispa, presenciayta wahladuman apakapusaq nispa. Sin embargo kuyakuyninqa munakuyninqa aswan ashka paypata. Chayraygu payqa es verdad manaña chawpi tiendapichu toldopichu karqa. Sin embargo payqa trasladakorqa toldo tinkuna wahladuman. Pero payqa nisarqa wawasni wahtapis adoraychis pero noqaqa ni hayk'aq ripusaqchu laduykichikmanta. Qankuna churawarqaykichis obligawaykichis laduman churaspa. Sin embargo noqama ripusaqchu masa qisaykichikchu ni hayk'aq nispa. Chay toldo ukhupitaq munasqa hermanos Moisésqa uya rikukuspa karqa tata Dioswan. Imaraygun porque payqa sumaq consagrado karqa. Porque payqa sumaqta waqaychaspa karqa tata Diosninchikta. Ajina chay tinkuyta pi munanchis. Tukuy munanchis chay uya pura noqanchik tata Dioswan tinkurikunata. Ichari chay pasananpaqqa munasqa hermanos noqanchispis consagrakuna tiyan. Señor ninchikwan kawsakuna tiyan. Chaypis mana suficientechu. Obranpit haskina tiyan. A veces kay llaqtankuqa mana obranpichu taskispa karqa. Sin embargo Dios kuyakuyninwan Moisésta pay rikuspa karqa uyapura. Hinallataq munasqa hermano hermana nin ichari kay versículo 11 nin chaypi tata Diosqa uyapura Moisés wan parlaq imaynatachus pipis kawsasaqman hina parlarikuspa ajinata. Parlayaytawantaq Moisésqa haraman kutimuq karqa. Munasqa hermano hermana masqa kusikuy karqa Moiséspaq payqa uyanta rikurispa karqa ichari. Entonces noqanchispis kikinta ruana tiyan chay ejemplo sigispa entiendena tiyan imaynata Dios munakuanchik. Ashka huchayuqpis kay tata Diosqa maladuymanta riponqachu. Ichapis mamunanqachu chay huchapi noqa kawsanayta, pero saqaytaqa ni hayk'aq munawanqachu. Chayta entiendena tiyan. Ñawpaqman noqanchik taskirispa kasun, rikuspa kasun nin ichari imaynatataq tata Dios nisqa llaqtanta. Rikuchiway ichari qanta reqsinasuykipaq. Lección de escuela sabática kaypi parlarisaq nispay. Qanta reqsinachinaypaq reqsinasuykipaq paykuna presenciaykita apamun nispa. Mas kasun Diospaq palabranta kay capítulo 33 libro de Éxodo versículo 13
niwanchik ajinata. Maychus Moisés oración tawqarispa karga piman Tata Diosman. Kunanqa Tata Dios sichus qampi tarini khuyakuyta chayqa kunanqa rikuchiway ari llankikita qanta riqsinasuykipaq qampi khuyakuyta tarinaypaqtaq amata qunqaychu kay runasqa qampa wawasniyki kasqankuta nispa. Hermano, hermana, kaypiqa Moisés mañarikuspa karqa tukuy sunqumanta. Moisés cuentago korqa imaynatataq kay llaqtanqa huchachakuspa karqa. Pero payqa misericordiata mañakuspa karqa Señorninpaq. Mana payllapaqchu, sinoqa nispa yuyarikuy tatay paykunaqa wawasniyki ama chayta qanqa qunqaychu nispa. Rikuchiway khuyakuyniykita payguna riqsinasuykipaq. Munasqa hermano, hermana, kay declaracionqa hatun imaraykuniykiman, porque imaynataqan consagrakusayki, imaynataqan kawsakusayki Tata Dioswan, chayqa kanqa k'anchay hina pipaq tukuy runamasiykipaq. Qanqa kayki testimonio vivo paykuna runamasiykikuna riqsinankupaq Tata Diospaq glorianta, Tata Diospaq caracterninta, Tata Diospaq munakuyninta. Entonces si qampi reparasangu cristianuta munakuyniyuqta, kuyakuyniyuqta, pacienciayuqta, ichapis allin k'aminiyuqta chayqa reparaspa kasangu Tata Diosta kawsaynikipi. A veces espantakusunman imaynata. Noqaqa a veces huchasapa kani mana allin parlayniyuq, mana paciencia y kanchu hermana Linet. Ichapis noqaqa pihtuykukuni sapa p'unchay o sapana atisqay kay huchaman nispa. Pero entiendenayki tiyan, imaynata Moisés karqa k'anchay hina chay tukuy ashka llaqta Israelpaq kunanpis Señor waqllasuyki qanta. Riqsichinaykipaq waq munasqasman, waq runamasiykiman imata k'anchayninta, munayninta paciencianta. Reflexionananchik tiyan kunamanta pacha, porque Señor munan noqanchik kawsanata paykikinta. Ama chayta qunqaychu munasqa hermano, hermana. Ñawpaqman taskirispa kasun, chantapis kicharispallataq kasun kay versículo 18. Moisés tahrik kuticherqa, noqa mañakuyki hatun kayniykita rikuchinawaykita nispa. Tata Diosqa kuticherqa, noqa k'acha sonqo kayniyta ñawpaqaypi rikuchisqayki, sutiyta uqharisaqtaq Tata Dios kani nispa. Chanta noqa kuyakuyniyta rikuchisaq pikunachus munasqasman hinallataq tukuy munakuyniyuq kama yanapaq pitachus munasqayta nispa. Hermano, hermana, kaypiqa nin ichari rikuchiway ullaykita, rikuchiway Tata Diostaq nisqa noqa sonqoyta, noqa k'acha sonqoyta kayniyta ñawpaqaykipi rikuchisayki nispa. Entonces watesmanta nisayki hermano, sapa uhninchikqa Diospaq reflejo kanchik. Moisés man rikuchispa karqa khuyakuyninta sonqonta Tata Dios. Kunanpis Tata Dios mask'asasuykiqanta ari munasqa hermano, hermana. Pichu suyarimusayki qhawasuyki mask'asasuyki sonqoykita haywariнаykipaq piman Tata Diosman. Entonces chayman hinata qanq'askaykuy payman. Lección de escuela sabática llamado kasan kay kutipi noqanchik paywan kuska kawsarinapaq, noqanchik paywan kuska ichari rikunanpaq sonqonta ullanta Tata Diospata. Imaynata rikusunan kay tiempo, acaso Jesucristo mana aycha runa mana kasan kaypi, mana Jesucristoqa descansuman riña, pero prometewarqanchik noqa kutimusaq lugarta sumaq wasi ruamusaq kankunapaq, kuska kawsarikunapaq. Maychus kanqa kay segunda venida, chaypitaq tinkusun nispa. Entonces noqanchispis kay pachakuspa chay kikinta rugana tiyan.
Ñawpaqman taskirispa, invitaspa kasaygi t'ukuy chanaypaq kay yachay wasita, kay capítulo 34, libro de Éxodo. Maychus kasan versículo 29, chantapis versículo 30. Niwanchik ajinata munasqa hermano, hermana. Chaymantataq Moisesqa juraykamusqa Sinaí urqumanta. Chay chunka kamachisqa qillqasqa rumi mark'arisqa. Chay puntamanta juraykamusaspa Moisesqa mana reparakurqachu ullallipisaq kasqanta Dioswan parlarikusqan rayku. Hermano, Moisesqa juraykamusarqa nin chay urqu patamanta icharin, pero payqa mana cuentago kusqachu imaynataq uyan llipisarqa nin, porque tata Dioswan parlarikusqan. Kay tiempo imapiqan pierdesaygi tiempo ikita. Kay último tiempopi. Noqanchikqa a veces pierdesanchik tiempota rimanakuspa, maqanakuspa, phiñanakuspa runamasinchikwan, ichapis pleitoman yaykuspa, chaypi pierdesanchik tiemponchikta. Sin embargo, Moisés kay leccionpi yachachiwanchik aprovechanata, waqaychanata allinta tiempota, imapaq, tata Diosta riqsinapaq, palabranta noqanchik ñawirinapaq, paywan kuska kawsarikunapaq, mañarikunapaq, waqarinapaq, cuentarinapaq tata Diosninchikman, imachus llakichisan kay sonqonchikta, phutichisan chantapis kay kawsayta, kay hayp'api. Entonces nin chay parlarikuspaqa, Moisés kay uyanqa llipisarqa Dioswan parlasqanmanta. Chay kikinta munasqa hermanos, noqanchispi rikunanchik tiyan pi runamasinchik. ¿Acaso noqanchik ullanchik llipikusanchu Dioswan parlasqanchikmanta? Ichapis phiñasqa, preocupasqa, llakisqa ullanchik kasan. Ichapis ullanchiktaqa reparaspa kasan phiñasqalla, ichapis cuento q'ipita apaspalla. Mayachanchikchu imaynatachus reparasawanchik runamasinchik. Pero kaypi motivawanchik, qanta noqata kunan día llipik ulla tata Dioswan kuska tinkunasqanchikmanta tarinawanchikpaq tinkukunawanchikpaq runamasinchik. Chayqa ma dependenchu tata Diosmanta, únicamente dependen noqanchikmanta. Comunión diariamanta, parlarikunamanta, testificamananta, chantapis predicanamanta. Usqayta hermanos, richarina tiyan. Ichari porque Dios pajamuinenqa kayllapiña kasan. Entonces Matíasqa llakisqa kakuymanchu, kusikuywan k'askanay tiyan Diosman. Kay killa septiembre predicaspa kasanchik Diospa palabranta tukuy ladupi. Entonces invitaygi sonqoykita qampis haywanaykita. Chayman hinataq tata Dioswan kuska kawsarikunaykipaq. Chay yachay karqa munasqa hermanos, lección de escuela sabática, lección 12. Ama qonqaychu, tukuy motivación wan tukuy kusikuywan, noqanchik Diospaq munaqtinqa tinkunarikusun qhipan semana, kay yachay wasillapitaq. Suyaspa kasaygi mark'ayta apachimuygi hermano, hermana.